iningana tolongana kajaiko todemonya ndakoloyo mama mayor garasu kianyira yasajiraga yamunga ngaituri adi mayo iningana tolongana Oloropa etini nje atuaya wangangejuk netumito yokte ibnabo o union point imiet Asida FM Tempolo so kerengele naro Kiyaki ye na puito doko yati atuangishu Onkaunti nipo kinema Olegi jogi soiban ole sere lama saibo. Yagi jogi ole sere. Ora risha raba bogi nikira galurua ye erua garagi nole ngoidoi. Keri jenga bol enemisimi baga lana giga ile musho. Tangu pita ru registration ekura kinta bagida tungana ranada nkiogongwan na kekira omonel masailang tungana lang lobo lotinalo beji tokesa ai bungpura nindi miya yoko nolongi ai gena na school amwera yo lankara sabu na igirwa ankera bebo gwankara rokeju na bunu ya yara nyanda wenao amosabu gankolo ne ukiyo nkera nao wamekaba igi serikali kitokolo show walimu wa sekondari wajapitia hiyo tunaita training ya vile wataweza kufunza watoto wa grade 7 na grade 8. Hakuna mwalimu ambaye ako tayari hata wajafunzwa vile ECBC itakuwa. Ekilimo tangariano tesebata o tempijan sabugoling Sida FM na tabaye Saa Napishana yenda manakulo Lomon Nkorroki kelimo Lomon likinjangira ushinjere erosholo dikidiki lo penye murwe bunge kilgore sibali okiyo ile nyeso jura matare sibitali transmare sub county na radoye ramatare nyoleng mbaye ne balunyele lo para kwa joke gira ya ubatisho sabuko leng tol tungana kumok leina muruam Etuta herikore orba yani kitwa tangare naro keriko lo penyolore kakele na olenjo siasa ni lo greater mana ilomono idima ya wo engirikino to tungana klelo shoneta nyamalsi na bosho orma sai nesula kilomanya county narok itu kuja kilo shule mape sishore nkolonyere na ngorbiti ngere share ndungote kuna atiatu ilo sho egebola ramata kwa kile county ya Samburu nesula kilo itajokia pa atiatu ntim atumereshana na ibaleke nyene dunye sikura ta nkolonyere na ngorbiti ngena ramatare kulo monor kuleke kulo kuma okumaria marina bona balike bokina na ikonare Kiyaki Vivian Kanoi Erosho holoidikidiki hilo benye murwe bunge kilgore sibalior kiyule nyesu jura matare sibitali transmare sub county na radoye ramatare embaye na ibalunyele lopara kwa joke gira ya ubatisho sabu kolengtol tungana kumokile na murwa kirumorola srani langlo Lomon le swami nolole ntoika gira kiyokle Lomon Ibunga na duo sa yang kagenya ilo benye manyishana luboton lo sholondolo le transmara lo digi agwa ango bisini account yang kanarok tena luboton lo sholondolo le transmara dia lom ingoligno na gra yemani je to mbana ibirare ramatare te sibitali sub county Gilgori se jona anchere megre na ida FM lo benye manyishana lubroloshoni balunya na orgi lenyete ngoito inaije na mesha klerionga kiaba hospital na aje me hospital yengi wanja gena kore bimo olongani negena bunitiang nego na isudodi adu nemija kidolo losho ajimoita para ngeto giare ko hospital bikuwa na biashara gena dia nagira endela olongana kage wara no kuni kia gine negwa girogi mbala negi shomende ya ujando dik nego no aremo alafu para ngaito giare ringalo nya lo no rajali lende ajo kia wine nego na ligi yogo onde be ngop dine amiro la gira lo kai dingo bimo ngop ologolo $100 si ajo $100 ngani bi kuliko ni yani ligi yogo mpongelo ngano side ya maisha dia na rama baide legenda erola gira kage gira lodu indo ya ligi yogo donde be ngop dine maro shesimu edamiro la gira lodu kai ngop bibi na ologano lodu ni lengop Madam Administrator kwa majina ni Jacqueline Dalala kutoka Poroko. Tuko na shida mingi kuhusu madawa. Kwa hospitali unaenda unapimwa, kupima yenyewe inachukua almost 2 hours, your results itoke. Then after there unaprescribiwa madawa ambayo unaambiwa utaenda kununua. Wakati
wakati unaangalia ile prescription umepewa PCM, uende ununue kwa chemist, of which it's very shameful to a big hospital to prescribe PCM to go and buy in a chemist. Tuko na mortuary ambayo imelala hapo for long, haijaitumika. Tunashindwa, mtu wetu anakufa, tunapeleka another county ama mission. Sasa tunatoa wapi hiyo pesa ya kutransfer maiti kwenda mpaka sub county nyingine? Wakati unaingia huko, at times you are unattended and also unapewa nafasi kwamba enda pumusika, tunakuita. Wengine wanakuja wanahudumiwa ukiachwa. Hiyo tunataka ikome kuanzia sasa. My name is Matara. I'm residing at Kilgoris. Raising a question for hospital is failing. How can it be like mostly over the weekends, going to hospital, there is nobody to attend to a patient, which forces some people to go to another county or to a mission hospital. It is burdening us as the residents, for that is the hope that we trust at. Ewana gesini narisheda magawan sub-county administrator yolotiana lena ringanga muna ale lobarno na elen orgili wailenya tielo na ale lobarno ne sulagnam tomba na ibirare ramatare tiato ina sibitali. We are doing also some investigation to ascertain the complaints. We have had a complaint of staff not attending up the issue. The department CEO and the CSA will take up the issue, and especially the issue of management of the hospital. Because the hospital that we have at the sub-county, indeed we want to support the hospital and make sure that it is in good state and it is serving the 190 as it is required. Yes. For those staff who are not attending their duties, the code of regulation is been employed to na isi mana yolotiana moame nurasa ni magana ko Lomon tialo na ilo digidigi lo ida na ina rishita lo ben manyishena lubro lo shara na dogo ya tosa yanka Kenyatta zao, lakini hasa wamelia juu ya mambo ya wanapatikana kwa hospitali. Ndio tumesema mambo ya madawa, tahakikisha kwamba madawa ile inafikia wananchi nje inataka. Tungeomba watu wetu hapa, kama kuna tatizo tukae tuongee vile tumeongea siku ya leo. Seragi Naboni 1.1 Sede FM Tempolo Sonduga Lenkange Kilgoris Kajile Swamin Asho lengle swamin tailo kile kwene jorkuli omonichere etota herikore warba yani kitu aktankare naro kerikolo benyolori kakile na olenjo siasa nilo greta manalo mono idima nyalana boisho olosholorma senisula kile lolo manya county enarok. Etii iltung'anak tanakata omanaa aitoki aitayian apa mutindo natooriworie iyiok aajo irara ntae irpurko, irara ntae irmoitanik, irara ntae ildamat, irara ntae irkeek onyokie, irara ntae iloitai, irara ntae iwuasin nkishu, irara ntae irmoitanik, irara ntae isiria na irara ntae ilturrok. Netudung'o olshauri nchere keitu tena erishata aitoki aitumia napake mutindo. Neponu aitayu napa pisai ang' naatupurroitie, napa milioni ang' naatupurroitie aaponu aitoki aoriworie iyiok. Naa kayieu najoki ama metorieki apa ntae tina erishata apa keton apa iatata nena ropiyiani. Naa eloong'ae eshankene amu kitamanaitie nikilau olosho oota entoki naitaasaki. Atii ng'ole orkeju odo eji kelo ninye kero orokiteng' oodomong'i. Naa ore ntoyie naitayunye odomong'i nkang'itie naa naing'ua orokiteng'. Ore naitayunye orokiteng' naa naing'ua nagerisho ake ntae peetumi aitoria netumi aidong'o netumi atujung netumi aela. Neeku kayieu naomon ntae ajoki enyoito mataasie entoki naba nena toorkulikae oshon mee te faida ai nanu te faida inyi naa ina niyankita irpayiani kituak ashu niyayiara chairman le Maasai Council of Elders. Etejo sii Olenjoe etonyorraitie peyie eng'orr Raila Odinga tengelare natii dukuya esuju entumo naibung'a larikok loing'ua polosel olosho le Kenya toonkolong'i kuti naatulusoitie. Nikiaku tenebo serkali nalo ashetu Raila Amolo Odinga. Kitejo kiroro apa olong'orkokoyo le Mount Kenya Foundation nikijo ore kutoka oldonyo oibor omeshomo oldonyo keri nelo mpaka Ilturkana nelotu alo orpusimoro lekirishata wa Tanzania nelo musho Transmara peyie kiwoshoki Raila kula nikitoning'okinote pookin nikiaku oltim obong'o Raila. Ormoruo ore peisho esiai ino shomo enkang' ino nyaaki nchoo irkulikae menyaaki aramat ninche aponu aar olosho ashu eponu aramat. Kake mekitoki alotu aiguanaki ajo nee enentaas ashu enaa kaworriworr ntae. Kimutikio taata teine.
Sidai FM na Ejor kulia moni njere to kuja kilo shole mape si shore ngolo nyare na ngor pe yiting yere shere ndungote kurati ya tuwelo shon inge koina etoni yololda banshine joke yeuno yusi enki guana na gutialo erikore enkajema ore David Olenta ya nula strani lang Lomon. Iki yeu neponu muj apuku taata entupuku muj among akura amu nake naisho yiok maapedo naboisho ake nayau olosho le maa metaa nabo lomon kulo ibalie elelero temoikwape ya Narok tewado lokurtejo njere eimayie olosho le maa enyamali sapuk oleng tiatua ilarin 10 otulusoitie etejo lelo barnot njere keishaa ake neleenoo ilmaasai orgisuai lenchashor peyie eshuku irinkan lenchaba oshomoito enyito taata mategelu olarikoni oing'or sinche yiok amu kisumate selenken orbarnot otii ena Narok kaunti ang eyieu ninye pelo oltung'ani aji nitoki nyala aitobir nene wuejitin apa niinyalaki ore enkishui nadede naa teneeku ake ilmaasai nabo neisulaki naake teoshoto enkukuo olapa leisiet lelo ari loomon neibalie lelo bat ore taa toonkarn naa kaaji Toni narololo oldapash toormelili tewueji neji Entontol kagira aomon elelero irbanot muj entupukutu matudung kura amu etaa nkolong'i are naang'or nikingira aomon elelero muj amu kiguanata apa loompapa kiyieu nikimbung muj enaboisho mategelu oltung'ani mategelu orgavanai olotu aret iyiok amu mekure apa ejo ormaasai maa tena kaunti ikiyieu neponu muj apuku taata entupuku muj among akura amu nake naisho yiok maape dukuya mekure apa kitum irkasin anaa elelero muj neeku entupuku ematudung kura nikitoni anaa irbanot nimitumia iyiok isiasani entotoni enteng'ena etopona sii lelo barnot njere keishaa ake nepuku olosho le maa egira aaku ilaoshok le kura yetum ilarikok letipat toorishat pookin asiraki kulo omon misa esidai FM 1.5 ekaaji enkarnai David Olenta Asholeng David Ndaya telo kile kwene jor kulio moni njere kebola ramata pookin le kaunti Samburu nesulaki loirayoki apati atu entime serikali atumerishara na ibeleke nyene dunye kura tenkaraki netu apa epuo nelakwa negol sii endung'ote kura apati narishata lomulelo ibalie chairman le IBC Wafula Chebukati ore Patrick Lepakio nolasirani lang Lomon te kaunti Samburu. Eshomo Wafula Chebukati ora chairman loltururu itachika mbaa kura tolosho le Kenya IBC Samburu aritula tongana pa utimiro kete ntimi ebelekenya ng'oitin odung'e kura takaraki ni uta pa ninche apuo ng'oitin napaasha nelakwaniki naa nkitasheni apa naadung'e kura tekwe mbaye naidim neyaki ninche nyamali tenebau ndung'oto kura ya lapa leisiet ele ari. Lakini nimeongea na county election manager na wale returning election officers wafuate kwa forest wale wanahitaji zitaendelea baada ya tarehe 6 transfers zinaweza endelea kufuata hizo transfers ili watu waandikishe kupigia kura mahali ambayo karibu. Wiki moja mbili hivi mnaweza fanya hiyo process. Kibali si Chebukati ajukura mpaka tata na kiyore ya ari ala dungo kule kura ngijuko. Tongana ngalibuni ngwan igiro kitazo tongana ngalibuni kita mara pa wosiliga IBC ajuke ejuki kuni tongana utubuto migiri na mara ta kaunti Samburu akapenye kake tolosho bokole Kenya. Ne shomona mon lore motubu tonkumo yipo tumia igiro. Kufikia sasa hivi leo hapa Samburu kwa mkondo ya ECVR2 tumeandikisha watu 4,000 kwa target ya 22,000. So kuna watu 18,000 hawajaandikisha. Na si hapa Samburu peke yake, nationally the figures bado siko chini. Na kwa hizi siku 3 tunaomba vijana ambao wako na ID tafadhali uchukue nafasi kwa sababu maofisa wetu wanazunguka huko kwa ward, chukue nafasi mjiandikishe. Polisi yako tuneja kejo lari kuni kiruri official commissioner la county Samburu Henry Wafula Lomon siriani tananga matangi yurore mbaye na jogira yele kutoka joko kwa dola jote siriani asiana yurore ala dunguli kura metabaka bage nyandungoto ekura ta county ya Samburu. Nimetembelea ofisi ya county commissioner leo, amenielezea kuhusu ile security na pia maafisa wa polisi hapa wako tayari kusaidiana na IBC ili mambo ya security kwa upande huu wa Samburu na pia hizo sehemu zingine za Asal regions wakati wa sasa na wakati ya kura tutakuwa tayari ili patia wa Kenya peaceful, free and fair election. Asiraki Sidai FM tomoni salwa sal .0 ta kaunti ya Samburu gaji Patrick Lepakio.
Asholeng le pakio telo kilikwene jorkulio moninjere wore tenkaraki lopiro letiroke shakenoto manarot na bashe kaunti Narok negira aitadamu olturrur lormanyara te kaunti Narok olorere metonyua aun irkeek tenarishata amu keitobirr irkeek ormanyara nemeitoki sii aisho enkop metoyio ishiakino sii naa keturi ilturot oojing enkare enchan peramatishoreki tenkata enguarrai orkilikwai loimaka olopeny olorika lilo kioma lormanyara Nicholas Ole Murero. Kajira Nicholas Ole Murero, chairman le Narok County Natural Resources Network, ashore payiolo ormanyara nesu Narok County. Ore nakata negira asha neyieu nikiata ilturot oojing kuna ariak peemitoki enare aibukori pesho. Nikidamu olameyu eewuo itanyamala irparakuo loonkishu. Kiyieu neuni irkeek toomurua akeyie pookin. Neyieu nikinteru ina program toosukuulini o toonkanisani ata toonkang'itie. Nekirorie irbungei lang likiata peepik ina program apik nkuti ropiyiani naiterunyeki tree nurseries nisapoti iltung'anak oota irkeek. Ore piilo murua enaa Plan Women Group natii ololong'a keeta irkeek oleng ogira aisupply nesu kulo ounieki Mau Forest. Okulie turruri kumok oota irkeek tiatua Narok County. Naa kayieu ake najo pee itumiai ilo turruri ninyang'uni irkeek nepuoi apuo aun kake ore isul nikilikuanuni ena Kenya Forest Service tenimiyiolo olchani liun nikincho naa kiliki ajo kakwa keek naaji onarikino emurua ning'ua esheita peemibukori enare pesho. Sidai FM ena. Ejor kulio moninjere tigilunore orgavanai le kaunti Nakuru Lee Kinyanjui Lomon oimaka det orgavanai le Uasin Gishu Jackson Mandago etaparana entumo esiasa tina kaunti Nakuru toolomon apa oimaka teina olong etejo naa Lee Kinyanjui keeta apa orkilikwai ogira aitamanaa Mandago ajo peishori iltung'anak ooje kura embaye natejo ninye orgavanai Lee keeta iltung'anak pooki le kaunti Nakuru City esipata peyie egelaki ate ilarikok ooyieu ninche maate kake peemegelaki oltung'ani oje. Nikaona hata Mandago wanakuja hapa kusema nani anachaguliwa hapa kwetu Nakuru. Lakini kwake Uasin Gishu hajasema ni nani anachaguliwa. Kama anajua nani anataka achaguliwe hapa, kwanza aseme wa kwake ni nani atachaguliwa. Unaelewa? Because we are a city my friends. Sindio? Wezi ukatoka huko ati unakuja kuambia watu wa Nakuru mupigie huyu kura. Ni siku gani tumefanya nomination tukajua? Kama hujui kwako, utajuaje kwa mwingine? Isn't it? So sisi tunasema tu mambo wazi na mchana. Unaelewana? Kwamba watu ya Nakuru hapana wajinga. Na kama unatafuta wajinga, don't look for them in Nakuru. Orkilikwai lotetepa sininye olotile gavana te kaunti Kericho Dr. Eric Korir. Tukiwa Uasin Gishu, umesikia nani wamesema atapewa gavana? Tukikuja Nandi, umesikia nani wamesema atapewa gavana? Ukienda Kericho, umesikia nani atapewa gavana? Ukienda Bomet, umesikia? Lakini mbona Nakuru unaambiwa pea huyu kura? And yet you have the capacity nyinyi wenyewe kuchaguana. Because kama constitution yako imechukuliwa na una right ya kuchagua, tuambiwe. Because hata bibi yako wezi ambia chagua huyu, hata mtoto wako wezi ambia chagua huyu. Kila mtu ako na haki ya kufanya nini? Ya kuchaguana. So we need hata sisi hapa nyumbani Nakuru tupewe nafasi hii wananchi yetu wachague viongozi wenye wanataka. That's what we need. And we don't mince our words. Sidai FM ena. Nairabaki Lomon Nkorroki le Saa Napishana endama tero ipinabo union point imet Sidai FM tolubona bashe Narok ipinabo union point ong'wan torkerenkele Transmara ntomoni salo san lompoint 0 kaunti ya Samburu rumegireshene Sidai FM tenkroye online www.sidaifm.co.ke asholeng lungana pookin oing'orita Lomon tenkroye Facebook live Sumat Muranka watching live asholeng tenkaraki na watching live from Nanyuki tenebo lema Olengirongo Anderson le Eduardo Letaya watching live Elias watching live tenebo Lemile Manairenge watching live asholeng tenkarakina Lazarus Kisharu from Nairobi asholeng tenkaraki na warkulika gerungana kumo ko ngorita tuniro ye Facebook live ataja asholeng ayekendorobo Lomon saiset endama Kiyaki Vivian Kanoi Tenkariano sabuk Tesebara O tempijan sabugoling Nkorroki Lomon te Sidai FM Kiyaki Lomon elenki guran Te seu nalolonga